I desete bre ljudi, i sa vama je BR, dobrodošli u još jedan naš klip i danas ću vam pokazati kako se ne prave nekoliko stvari u Minecraftu. I ajmo da počnemo. Prva stvar je craft. Kako napraviti craft? Evo, pa prosto je, treba vam 3 vune i treba vam daske. Onda uzmete, poređate daske dole, ovako, i poređate gore vunu. I evo ga krevet, ja neću da uzmem pošto ga već imam. Idemo dalje. Sljedeća stvar koju trebamo napravimo je... vrata. Za vrata su vam isto potrebne daske, ovako. Imate daske i poredite ih ovako uspravno, u 2 kolone. Evo su vam vrata, sad vi uzmete koliko hoćete vrata. Ja neću pošto ih već imam dosta. I tako. Sljedeća stvar je baklja. Kako napraviti baklju? Za to vam je potreban ugalj. Ovako, uzmete, vi koliko hoćete uglja, vi uzmete, koliko hoćete baklju, to jest vi toliko uzmete, uzmete ovako i ovako. I evo vam je baklja, ja ću uzeti jedno i tako. Sada vi vidite. Strele kako se prave. Ja sad nemam sve materijale koje su mi potrebne za strele, pa tako ću da preskočim. Strele idu u sljedećem klipu. Dalje, stepenice kako napraviti. Stepenice je stvarno prosto, uzmete ovako, do gore i ovako. I sad vi uzmete koliko hoćete, ovako. I to. Idemo dalje. Sljedeća stvar je kofa. Za kofu vam je potreban iron. Ili, a možda... potreban je iron. Potrebno su vam 3 irona, postavite ovdje, ovdje i ovdje. Evo. To vam je kofa, ja sad neću da uzmem, pošto nemam. A kako napraviti makaze za šišanje ovci? Isto vam je potreban iron. Postavite jedan ovdje i jedan ovdje. Evo, to su vam te makaze. I ako vam se svidao ovaj klip, obavezno ostavite like, share i subscribe. Podelite ovaj video, komentarišite ga. Puno bi mi značilo ako lajkujete, šerujete i subscribeujte, javite se dole da vam uzvratim. I hvala vam još jednom što ste pogledali ovaj klip, vidimo se vrlo uskoro. Ćao!